Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan Amaricon, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak aswerte ak tanaddaanak iti kaayan ayat anasingpet ken naanos. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Maricon dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Damdamagan ni Daddy. No kaano nga umay mo yam amo kada kami di ibagbagam ang boyfriend mo. Excited kayo launay. Ni Daddy man, agkaradamag. Iyam amok inton birthday ni Daddy. Surprise today takan ko na. No kasta, saan ta nga ibagbagakan ko na? Makla at tulaangan ang makakita. Anya tinagan na di boyfriend mo? Levi. Ah, Levi gaya. And take note manang, computer web designer ti trabaho na. Ah, no kasta, dakkel ti sweldo na. Katwa na. Ay na, nakatumpong ka iti rich guy, ading ko. Daras ka abumaknang no kasta. Oh, Maricon, saan na kan sakot nga inawagan ita ti boyfriend mo? Busy ak namin dito yung office. Kinaaman Jack pa'y nagudwa day ti ipapaaramid ni boss kanya. Wan nga rod, kat okay lang kan ni Levi nga ure awan time mo kan kwa na? Ay naman nakaawat day jay. No ibagak abisi saan na kun asingaan. Nagsingpet mo dun no kasta? Iso nga rod alab na lab ko. Ay, je boyfriend ko ay na. Super demanding. No awagan na, kayat na, masungbatan adagos. Saan na akayat nga awatan kaya nyaman arason ko? Ay, sobra mat. Ay na, Gwen. Kayat ko nga rod nga i-breakan. Kayat na pa ay ano ag message, replyak adagos. Tano saan? Ay na, apaan na. Ay, awan nga rod makatulad akin ni Levi. Ang tsak pa'y man na mo ka nakit-kita dahi ta boyfriend mo. Ura iti Facebook na. Awan mag-picture na. Ay na, padakmat lang ang ama nagbabain. Bayan, iyam amok to kan ka. Sapay ko ma, tama gusto am dito yung restaurant anang ipanakan ka, sweetheart. Ay na, nagninaunay dito nangawisang kanya. Apay ko ma, kabalak mo ti agbayad. Ay na talaga anang nina. Jakmat kayat, ama pantalatan iti turo-turo. Sika talaga. Ay gayam, kaano di ibagbagam a birthday ni Daddy? Inton umay alawasan. Umay ka Kuwang amin, sweetheart. Tas lama ba inak? Jak sapay nakasagana ang mamamuida. Nasken nga umay ka, taing karik nga umay ka. Sige, niday tati kayat mo. Aramidag. Amuda ka din ti kasasaad ko. Daddy, naka-order kami iti cake inton birthday. Isa ang matuloy at talagang ti selebrasyon. Isupay day ta paggastusan niyo. Simple laeng latta ko man, talakayak maten. Anya simple. Umay di boyfriend ni Maricon. Yam amunan kada tayo. Saan kayo kadi ang maragsakan? Ay kat maragsakan na ka. Pudno ka di tinangag ko, Maricon. Daddy, makita kan maam-amo yun to ni Levi. Day ko na magtrab-trabaho iti computer. Kan saan laaday ta, Daddy? Dakkel ti sweldo di boyfriend na iti trabaho na. Ay kat nas ka na maam-amo mi, no kasta, Maricon. Nagado ti tao dito'y balayo, sweetheart. Kakabagyan mi amin dagita, awan sabsabali. Maala, umay ka, adda ni Daddy dito unang. Ay, kastoy gayang tirik na ti makiamang kadagiti kabagyan ti girlfriend na. Relax. Nasaya at kami nga agpapamilya. Ala, umay ka. Happy birthday, Daddy! Agyaman aki.
Isugayam ni Levi, Daddy, boyfriend ko. Si kagayam ti boyfriend ni Maricon. Ay, uwan sir. Ay, pasensya kayo na. Tada ito'y akin kanigid nga imak ti inyawat ko. Tapno makialamano kada kayo. Ababa ngamin to'y may nga imak. Kastaya. Na-aksidente ka kadi? Tapay kasta ti may nga imam? Inborn da ito'y sir. Itatanam mo yun ni Levi, Daddy. Mapan kumat iyam amo kin ni Manang Sabel. Oh my God. Manang Sabel, adang kamat gayam dito eh. Dayjay ka di ti boyfriend mo? Oh my God, tayam amo ka kenkwana. Anya dayjay, PWD? Ni Manang man. Nakita idiinyam amom ka ni Daddy. Ababa ti may nga ima na. Kasano a web designer dayta no kasta? Di mo ka di amo adagiti PWD akas king ni Levi ket ado dagiti na isang sangayan aba nag-akabailan ng aramidan. Mas daawak man kan ka, Maricon. Napindas ka amalasan. Ngam dayjay alalaki ti kayat mo? Anya tinaknakan mo? Aping inayabanak dito likod ti balay. Saan mo ka di ang ma-enjoy ti party? Mababain ako. Amok nga itay paakit kita ang dagdag iti bisita yo. Nalabi. Mas daaw da no apaya kastuya. Levi. Mabaling ka di nga gawid ako na. Diyak namin naruam iti adwa tao. Ay, pasensya kan kadagiti kakabagya. Nalabit. Pampanunutan da. No apay nga itikas kanyak pala ang tinagbalin na boyfriend mo. Ay, maala, itulog kan ti tarwartike. Adi naman ka, Maricon. Unay magdayjay a babae, nagado ti paki-boyfriendan na. Dayjay pa'y alalaki nga ababa ti may nga ima na, ti tinutupan na. Di kagsaw iti kasta, tamang numangag na kati atim. Kababain pa'y kitin kadagiti kakabagyan tayo. Saan ka kumangagsaw iti kasta, kunakmet? Saan nyo ka di ang kayat ni Levi para kanya? Ay, nasaya at nagawid ang boyfriend mo a PWD. Manang, saan ka kumamit ngagsaw iti kasta? Kasta launay ti panangipan nakkel mo iti trabaho na. Ngam PWD mat gayam. Sabel, agtalnakan. Nasaya at ataon ni Levi. Oy, Maricon ha. Sikati nagtutungtungan dagiti kakabagyan tayo itay. Sigun kadakwada, matawtawid ti kasta kondisyon. Kayat mo ka di ang maaddaan iti anak a PWD? Agpanunot ka analaing. O saram day ta panunot mo. Hello? Hello, sweetheart. Namiss ka. Manungal daw asan mo asungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka. Adda ka di parikot. Awan. Manipod inyam amuna kadagiti kakabagyam. Santa na nagkikita. Busy ak ngamin iti trabaho. Maawatam kumadayta. Maawatan ka. Ngam madanagan ak, nusaan mo asungsungbatan dagiti awag ko. Apay ko maamadanagan ka. At ang aming panagamag ko. Ang mga numabaliwan tirik ng kanyak. Kastalaon ay ti panagayat ko kan ka, Maricon. Kadyak lamon, numapukaw ka kanyak. Di ka madanagan. Gaputa ay ayatan ka, Levi. Naunag ti pampanunuta, Mihar. Saan met, Daddy? May papan ka di iti boyfriend mo. Amin ngamin akakabagyan tayo. Nang rona dagiti kakabsat ko. Kat kontraan dati pan nakirelasyon ko kini Levi. Uray kadida kayo, Daddy. Kat saan nyo akayat ni Levi para kanya? Apay kumakontra, tiriknam. Nulakit di tagin inayat kayo. Kan nasaya tikin na tao na. Nasaya at ataon ni Levi, Daddy. Mamatiak iti dayta. Amok ngay ayaten na. Kat kasta akmat kan kwa na. Ure asino pa'y ti kontra iti relasyon nyo. No agin inayat kayo. Ituloy yo dayta, iha.
Ada lalaki amang sapsapul kan kay Jelabi. Asino day di ang lalaki? Levi ka no tinagan na. Iso ka di day ti boyfriend mo? Wan, iso. Diyak amo nga dagayang diferensya ti maysa nga ima na. Uray no kasta, pogi man. Natayag, kan nadalos akitaan. Kasta ka di? Ingkan kasarita, tapi naguray ko Jelabi. Apay nga imay kapailaang dito opisina mi. Tapno panagnagag, anapod no ti panagayat ko kan ka. Apay, mabain ka kadiya makita dakdag iti katrabahwam? Ni, saan Apay ko maamabain na. Nukas nga rod, si kamot itatiyam amok kadag iti kakabagyak. Una, day talagayam. Di mo ko naan nga aging gaita, katda kayo pa'y laang iti Daiji Alevi? Ni manang mat. Apay ko mga break kami ngay. Kaya't mo latatikas di a klase ti tao? Saan akas ka rin na ti makibreak? No ay ayatan mi ti tunggal maysa. Makamo ka, no di mo kaya't ti mapagbagaan. Sa bagay, sika ti makidan na. Saan ada kami? Ngam, pampanunutan mi laang ti masakbayam, Maricon. No concern kayo kanya. Bye-bye anyo ti relasyon mi. Kastagayam ha? Ala, sika ti makaam mo. No di mo kaya't adenggan dagiti pamagbagami kan ka. Pasensya ka na, sweetheart. Tanabulimak dito'y balay. San akas idi napantay jay balayo, anagano ti tao. Maawatak. Tanila ang nanang mo ti kadwam dito'y balayo. Saan kami ngamin anarwam iti adu a tao? Saan kami unay arumurumwar? Kasta ka di? Well, adan ti paborito ka kasinsin. Ha? Ay, ababamat lang ang timay sa nga ima na. Kaskin ni Levi. Oh, insan. Yam amo ka iti girlfriend ko ngay panpanakal ko kan ka. Iso ni Maricon. Hello? Maricon, iso ni Gary, first cousin ko. Hello. Nasaya at mata nagamamutan. Kanayon na ka nga istoryaan ni Levi kanyak. Ala, dito'y tayon salas nga ituloy ti panag-istorya tayo. Insan. Anda ka di matlaan di paborito nga ice cream? Ha? Adda insan, mabalin ayamot ang malipatak dayta. Maricon, nalabit anak lahat ka itinakita. Tagpada kami kini Insan Levi, nga daan congenital defect. Da kami lang nga kasinsin ti kastoy. Jakman amo na apay. Uray kasta kayo, taadaan kayo mat itinaisang sangayan at talent. Sana pa nang ilastog. Ngem, nalayingak nga gitara. Ag piano, ken kabalak mati kumanta. Oh, kita ang manday ka. Makunak anaswerte ni Insan ko a Levi. Ta nakasaharak itinapintas a girlfriend na akasken ka. Apay, sika. Awan ka di pa'y girlfriend mo? Addan pamilyak. Duan ti anak mi kini misis ko. Kasta ka di. Naragsakak iti pamilyak. Uray kastoyak. Napintas mo iti posisyon ko iti kumpanyami. Maricon. Namagak man kan ka. Saan ka di a kontra dagiti kakabagyam? Iti relasyon nyo kini Insan Levi? Agyaman ak tayo nawis nak dito'y kantin. Ay na, nagado ti trabaho. Saan ta pa yun na masangot ag chismis? Wen nga rod. Itaman laangan, anagsangot tamangan. Gayam. Anya ti makunang kini Levi? Jack pa'y mat nakado ha. Iso Jack pa'y masungbatan tayo taas sa ludsud mo kanya. Nasyak lang amay sa, lumabalin. Saan ko mga iso ti makatuluyan? Ni, taapay anak ko ng date na. Kapoy ti diferensya na. Kaya't mo ka di, amaadaan kayo iti anak, kakaskan kwa na? Saan mo't siguro ang mapasamak date na? Maricon, napintas ka. Ado pa'y ti sabali ama-am-am mom. Concern naklaan ken ka, iso ana ibagak dayta. Ken maysa,
Damdamagam ti opinion ko. Iso asinungbatan ka. Saan ka sumrag iti trabahom ita? Maditirik nakmanang. Aglangan nakpailaan. Iso matlagayam nga inma yung boyfriend mo, PWD. Ni Levi? Gata niya ngay. Ada di ta salas. Pinaguray ko tadabagak nupod na masakit ka. Naibagak laang kankwan na nga dagurigor ko. Imayan. Ay na, madanagan Kano ada awit na aprutas kan Diyos para kano kanika. Sige nga rod manang. Tay nakasarita. Apay, awan trabaho na ita. Adda trabaho na. Ngamga po tayong bagak amasakita. Iso nga imay. Kita amot ati panangisakit na kanya. Kumustang tirik na ba? Kumustang tigurigor mo? Ay na, agpanik ka man launa yun. Talaga Ngamin, diyak kaya't nga agsakit ka. Amumot na ita. At iti agas. Tumarang tapno umimbag ka. Agyaman nak iti concern mo, Levi. Kunak ngamin kan ka saan kang agpuy-puyat. Diyak maliklikan. Tapos saray iyawid ko dagiti daddo maa paperworks ko. Bayam, tulungan ka kadagiti paperworks mo. Tulungan nakpailaang kat nagadukan nagrigat ti trabaho. Di ka madanagan. Aramidag amin para kan ka, Maricon. Kasta ka kapatag kanyak. No iti panagbalin a caring, ken kinasayat iti ugali, awan maibaga kini Levi, Mr. Lonely. Mariknak nga ay ayaten nak, ken napudno kanyak. Ngem ti pampanunutek, ket ti panang kontra dagiti kakabagyak, ken gagayam ko iti ayan ayat mi. Anya ka di ti rumbeng nga aramidek, tuy pagayam mo, Maricon. Pagayam Maricon, para kanyak, nasaysayat apilyam tay tao, anasayaat ti aramid na, ken responsable. Ngem jay awan nga agpay supakapilawan na, ngem saan met, anasayaat a tao, wenno irresponsable. Adaman depekto na iti pisikal, ngem ammo na ti agtrabaho, ken talaga a responsable. Ken tinapateg, agin imnayat kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Maricon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti matdireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Dexter. Iti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. High schoolak, idi mapadasak ti ma-broken hearted. Malagip ko pa'y laidi. Sa nga 15 atawen, tinapalabas. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Dexter. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Dexter, makipagladingit kami iti pupusay ni nanang mo. Agyaman ak, Noel. Kala tinapasamak. At dagayam sakit na iti puso. Asaan mi nga mo? Imay kami kadagiti classmates tayo, makipagladingit. Sigurot ka dimot ni Grace. Mabalin ka dimot na agbati ti music klase tayo. Ayan na ngay. Dex, ang dagayam ibagakan ka. Kahit sapay lang kumata, di ka masaksaktan, ha? Anya dayta? At dan boyfriend ni Grace. Anya?
Sino? Hindi pa'y first year tayo ang nag-arama kan kwa na. Dexter, apok. Anya ti aramidam dito likod ti balayaw. Birbiru kanda ka dagiti classmate mo. Kayat dan sa ti agawidan. Agawidan na taidan, Lola. Mapanmumot ida ka sarita Amok analiday ka gapo iti ipupusay ni nanang mo. Saan la aday tati paglidlidayak, Lola? Gapo ka di ta saan man laeng ang nagpakpakita di tatang yaw. Nga adan sa bali nga ikabkabalay da. Lola? Adan boyfriend jay babae ngay ayatak. Jay ibagbagam a first love mo. Ni Grace to inspirasyon ko, Lola. Isungaw rin arigat ti sitwasyon ko. Kaya't kulat ang agbaligi itibiyag ko. Gapukan ko, ana. Adda ka di ditoy. Jay ibagbagam a first love mo. Adda, Lola. Gamkadwa na jay boyfriend na. Nakasaksakit, Lola. Nagnanayonan a sakit tinakam ti marikriknak. Oh, Noel, nakapakada kayo ka din ka ni Dexter? When Grace, si kalangan ti urayan na amakisarita ken ko ana. Siya? Tapay mo ta siya. Magkatawa ka pailaan. Apay ngamin ngayon tugot mo pailaan dito'y balay da Dexter ti boyfriend mo. Mapan ko kasarita ni Dexter. Rumbang lang. Asit gamon. Dexter, condolence. Mabalin ka dingag, tugaw dito'y abay mo. Sige. Sorry ha, andan boyfriend ko. Nasakit. Gamnas kan lang nga awatak. Asa anak ngay ayatan. Naggasat magtan ni Michael. Sige ha, agawid kami. Grace, laglagi pong kuma. Asi ka lang ti agnanayon nga ayatak. Uray no andan boyfriend mo. Sa anak asumo ko. Aging gaasan kayo pa'y nagkalaysa. Ita tanay tabo ng tibang kay ni nanang yaw. Anya ti planom ita? Ituloy ko ti agada, Lola. Naskan na makaturpo sa iti high school. Kasanaw dagiti talo akakabsat mo. Pasardengam ka di idan. Ikarigata ka suportaran ida, Lola. Nasaya at kalakit din ay akabsat, apok. Ituloy ko ti aramiden ididay dinanang. Apa naglako-lako. Maaramid mo da ita. Kapilitan Lola. Saan mo't amabalin abay-bay ak dagiti kakabsat ko. Dexter, kunakon ka, ada ka dito'y library. Agree-review Grace. At ang amin exam tayo itong bigat. Wan nga rod, imbagkan ka ata naka-review kan. Sika ngay. Sa anak pa yan naka-review. Unam tumot namin ti makidate ng ti agree-review. Tumal na ka man. Mabalin ka di at tulungan nak iti assignment tayo iti man? Ha? Anya nga iti Serbina jay boyfriend mo ang nagwapo kan naporma. Nakapsot mat ngamin ti ulo ni Michael iti man. Amangan kit di no makita na ta ditoy. Agsilos tulakit di. Awan ita ni Michael. Saan asimrek? Grace, panunutan ko ma. Noon yan to ti masakbayam. No iso ti makatuluyam. Wan, punuan nagwapo kan naporma. Ngam, sadot mo't nga agadal. Wen, pudno. Kanayon ka no nga agabsent iti klase na ni Michael. Sayang ti kwarta dagiti naganak na. Tasan a seryoso iti panagadal na. Talaga sayang. Ay, kuma, siyak langan ni Michael. Tapno siyak ti ayatan ni Grace. Ha?
Nagswerte talaga ni Michael anya. Baknang lang aro din. Wapo pa'y. Isungado ti agkursunada ken kuana babae. Una rod. Nagasat. Taiso ti kinayat ni Grace. Sapay ko ma. Ta seryoso ni Michael ken kuana. Ket no playboy day Michael. Narabyanak ang naglako iti Manilola. Ngam sa nabale. Naipaibos ko dagiti lakok. Huwag nga, Rod. Ay, madandanagan ang tawan kabatan. San arumbang amadanagan ka kanyak, Lola? Awan dakas nga aramidek. Amok nga awan. Ngam amom mo ti panahon ita, apo. Lola. Ay, kumusta dagiti kakabsat ko? Idinalpas daan nangan. Naturog dan adagos. Tamasapa da kano nga agriing inton bigat. Tulungan da ka kano nga agluto iti ilakom amanay. Nanakam damat gaya man, Lola. Binagbagak ida anas ken atulungan da ka. Tas si kalaengen ti mangisaksakad iti panagbiagyaw. Uwan nga rod, Lola. Pampanunutak nga rod. Adda nga tapagpatinggaan da ito'y arigat ko iti biyaga. Manupay laang ti tawon ko. Angam siya akong ti tumaktakder nga ama kan inadag iti kakabsat ko. Noel, addaman damagakan ka? Anya day ta, Dexter? Diyak namin nakikita ni Grace itang aldaw. Kumustan? Day tama tinadlaw ko. Kanayon matan nga agabsent ni Grace. Kanya nga tanti mapaspasama kan kuana. Apay madanagan ka. In love ka talaga kan kuana niya. Amangan mo't no masakit. Anya masakit. Ket no kanayon ko ida makita nga agdate kini Michael. No kasta. Jay boyfriend na ti makagapo. No apay ang naglangan. Ket way. Sayang nga rod. Madadal ti panagadal na. Gapo kini Michael. Bad influence gayam dahi jay. Mani! Gumatang kayo iti Mani! Mani! Oh, Dexter! Ha? Oray ka dito yung plaza. Kitaglaklako ka? Uwan. Numalpas ti klase. Umayak aglako. Tapno aday kayatang ko iti kanan mi. Kaasi ka man? Apay kumakahasiyak. Gapo iti kasasad mo itimpiyang. Mamatiak nga agbaligi akto. Oray siya. Mamati akmat adumtang daitakan ka. Nalipatam ka din. Asikat ti inspirasyon ko iti biyag. Ang pakpakatawa ka, Dexter. Addan boyfriend ko. Anya ko ma. Ni Michael ti lalaki a para kanyak, Dexter. Isulaan ti pangipaayak iti amin ko. Sigurado ka kani iti daytang ibagbagang, Grace? Anya ko mati masakbayam kang kuana. No itapaylaan. Kat iturong na kan iti kamali adalan. Saan mo ko mga ibagati kasta, Dexter? Saan mo pa ngamin anarik na tipudno nga ayat? Urayam, mariknam tumad. Marikrik na kitaan, Grace. Kat sikat ti babae apakarikrik na at iti dayta a klase nga ayat. Sige, panawan kan, Dexter. Ur-urayan ako ni Michael. Sige, ituloy mo tiagla ko. Sige, Grace. Dagiti kumanaganak mo ti kadwam ang mangawat iti diplomam, apog. Para kan kada ito'y abaligi, Lola. Nasakit tinakam ko, apulos man lang asaan na kayo ang malagip ni tatang iyo. Saan bintupay nga mo no sa dino ti ayan na? Barang makapanunot to kat agsubli ka na kayo. Bayamon, Lola, no nalipatan na kamin. Ni Apo Diyos ti makamukan kwa na. Ay, umay kan, Lola. Ay, abandan tinagan dagiti graduates. Ay, isa pa'y bakuta ko. Diyak sa amot ten makauli dita stage, apo. Congrats! Naggraduar tayo matlayan. Congrats matin ka. Aglako-lako kakadipay lang? Ure naggraduar tayo ni? Katuan Kasanong dagiti kakabsat ko, no jak aglako. Biliba ka talaga kan ka? Ay, ni Grace, nakitam ka di?
Kapampanaw da ni Michael. Sayang. Diyak man laang nakablaawan. Apay-pay lang ang kablawang. Una, tagpapada tayo ang nakapaggraduar. Makiasawan ni Grace. Anya? Dahil tatidamag ko. Masikog ka nung aminan. Sana po mo dahi tang ibagbagam. Ibagam ko mahangagang angaw kalaan. Pudno ti bagbagak. Iso alipata mo ni Grace. Anya? Ay, una yan. Nasakta anak manan. Sapay graduation pa imot nga raw. Nasaya at matasimbang putkan, Dexter. Lola. Nay, nakainom kan sabat. Inawisdag lang dagiti classmates ko, Lola. Kita lang nga nabarto ka kastoy. Uwan nga rod. Apay anaginom ka ngay. Pangamin, Lola. Graduation kami. Ay sos, masolsorom sa amat tanti agbartag. Saan, Lola? Kita lang da ito'y. Kahit ko lang nga malipatan ti sakit tinakam ko. Anya manan asakit tinakam day taya. Lola, malagit mo kan di pa yung ibagbagak kan ka first love ko. De Grace. Di mo kunaan nga aging gaita. Isupay laan ti first love mo. Lola, agkasaran ni Grace. Kalkal pas ti graduation. Agkasaran adagaws. Di la nagpampanunutan. Imbag kumamot no nasaya at tigalad di lalaki ang mga asawa kinkwana. Kat mababae ro. Sadot. Nalastog. Adami ng kankwana ti dakas agalad. Ay sos. Ay, bayamon do kasta ako. Adon to pa, iti maam-am mo, amas na saysaya at ababae. Lola, maulawa ka. Nyala, maturo ka kida, intak na mausawan ka. Apoog, di mo sursurwan ti agbisyo, tadakas dayta. Imbitado tayo amin iti kasarda Grace ken Michael, Dexter. Sa anak amapan, da kayo langan. Aging nga kadi ita? Kat saan mo pa'y anaawat? Asaan ada kayo kini Grace ti para iti tunggal maysa? Amumat, ngay sulaang ti babae nga inayat ko. Amok day ta. Magbiro ka ni ti sa bali. Nagadwa pa bahay di ta. Diyak pa'y kaya ti masaktan ita. Pasat amin ti panagbiag day ta, Dexter. No agayat ka. Talaga masaktan ka. Agurno nga kit di ti kwartak. Kasta No adun ton ti kwartam. Si kanton ti kamaten dagiti babae. Dexter, saan ka kumaakay at kapalubusan nga agabroad? Tawan kadwa dagiti kakabsat mo. Masapol nga aramidag, Lola. Tapno masuportarak ti panagadalda. Bakit akon? Jakon ida maiwan buwan. Saan mo kumaasawon day ta, Lola? Iso anapig sa ti pakinakam ko apumanaw. Gaputanda ka amang kadwa kadakwada. Dexter, ako. Katsapay la ko ma. Tara nakaradkad kalata amang kadkadwa kadagiti kakabsat ko. Ala, ikararag ko ti panagbaligim iti day ta planom, apo. Nugi nakla pinilit. Diyak kaya ti umay dito yung restaurant ang makipagkita iti retretom kanya kababae. Hoy, anya babae. Balasang da ito iretokin ka. For your information, Dexter, si kalangin ti single iti opisina tayo anya. Ket, anya ko ma. Anya ti servitor nung mong agtrab-trabaho dito abroad. Iti manun atawen. Nagmay-mesa ka na ti biyag mo. Di mo laam mo tirigat ko iti. Ado a sakripisyo tinagdala na iti biyaga. Ay na, nagpapada tayo. Asino ko mati di makal iti namay.
Oh my God. Asit ganta ni LV. Uy, umistim ka. Ay. Hello, LV. Hello? Ay nanaladaw aksamutan. Nabayag kayo ka din, anaguluray. Kasangsangpot milang kini Dexter. Ala, agtugaw tayon. Tayam amok titunggal may sakada kayo. Nabayag ka mo't gaya man dito'y abroad akas kanyak, Dexter. Un LV, napaggraduar ko matan di may sa akabsat ko. Isungay ta, isumatan ti makamu amang paadal ka dagiti daduma kakabsat mi. Nagsaya at ti pa nagdidindang gayong agkakabsat na. Kasta talaga, maawan na ganak anam-namaam. Ayun gayam. Awan plano nga for good. Numasarakak ti babaya para kanyak. Agawid ako ni Jay Pilipinas. Dahil tati planok. Kasta ka di? LV, saan mo kumatagidaksan tayo asaludsudakan ka? Anya dahi na? Adda ka din boyfriend mo? Oh, Dexter! Dandan isan ka nabigbiga. Dakkel ti nagbaliwan ti langam. Ay na, si kagid dimat. Limok magak lang basit kan ti mo daw. Naggwapo ka matin. Di nakman ang awon na kasta. Oh, mano abulan ti bakasyon mo? Agpurgod kamin. Iti agbalin na misis ko. Uy, mga sawa ka matlangan. Nasayat mo tas si kalangan ti baro kada tayong agkakabatch. Kat, sino nga'y tinapilim nga ikalaysa? Namamok iji abroad. LV tinagan na. Kat umay kayon to intun kasarmi. Sigurado nga umay kami. Ay mong gaya, kumusta ni Grace? Ay, itak lang. Anak kastrag iti kastoy kapintas sa resto bar, Dexter. Baknang ka na talaga. Ada pa yung lugan mo. Bunga day ta, ti adu a sakripisyo, Grace. Kat, kumusta kan? Mabainak man. Aminagkan ka. Kas makitang mati kasasaan ko. Aglaklako aklaan itinatang ija palengke. Pasaray kamatang na kami pa dagiti pulis. Kaputagyap aplag kami na ang iti sako iti igit ti kalsada. Apay, saan nakakadiatol tulungan ni Michael? Masakit. Nakasano? Saan mat nga agsardang iti panaginom na iti ara? Pasaray apaan nakpay maawan igatang na iti ara. Dexter, sigala ko man tinayat ko idi. Agbabawi ak man ita, ngam naladawon ti amin. Nasakit para kanyak tinapagteng ni Grace. Ama ko nak a first love ko. Gapuken kwa na, napadasak tinasaktan. Ngem gapu matlaken kwa na, nadaanak ititured ti pakinakam, adalyasaten tinarigat a panagbiag. Tuy pagayam mo, Dexter. Dexter, pagayam ko, dumteng dagiti pagteng iti biag tayo, asaan atapno masaktan tayo, ngimkit di, tapno surwanda tayo itinapateg eleksyon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Dexter, manipod Solano, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod.
ti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Ezra, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Daytoy pakasarita ket mangipaneknek, nga awan na sayat abanagen ti panagibales. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Ezra. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naulpit ka dyan. Apay kasto'y kalakat ti panangisinam kanyag. Inayat ka itinapudno. Nga maapay kasto'y ti isubad mo itinapudno a panagayat ko. Pakawanan ako, maestra. No kasto'y tinagbanagan ti ayan-ayata. Panunutom lahangan. Asaan adata tinaikari para iti tunggal mesa. Ket idawdawat ko. Ang masarakan tumatlaan ti lalaki at talaga aparagan ka. Naulupit ka. Diyak malipatan ti sakit nga impariknam ita kanya. Di kanto pulos mapakawan. Awan maaramitak. Nukas tati ko nam. Mawatak ti marikrik nam. Ngam ulitak ti akid daw iti pamakawan. Gapo iti da ito yan napasamak. Ngam mamati ka man wano saan. Inayat kamat, Ezra. Gusto ko man day panagsangsangit mo, Ezra, iha. Saan mo nga ay ayon ti pag-ihim? Gapo iti kastya anapasama. Patib karam tiriknam. Ipakitam kit di akabaalam ti agbiag. Nga uray awan day jay adyan. Mama, saan kunto malipatan ti inaramid na kanya? Iso nga agibalisak. Saan? Di mo ko mapanunutan tagibalas, iha. Saan anasaya at tikasta? Laglagi pam ako kat i-Diyos tagibalas para kada tayo. Ag-move on kan, kat mangrugi ka manan. Saan ko maaday ton ti mangiluod kan ka, iha? Good morning, Ezra. Sika lang tinapintas ti morning na, Vina. Sika talaga, Ezra. Amin tayo, napintas ti morning tayo. Gapo iti Diyos. Saan? Napaidam ti Diyos. Saan nak nga ipatpatag ti Diyos? Iso abalsak dagiti lalaki. Gaputa pinasakitam nak iti husto ni Jan. Saan ka kumangag sa iti kasta, friend? Saan ka nga gibalos? Saan nga agpapada dagiti lalaki? Iso nga agpanunot ka kumaan na sayaan. Ala, agtrabaho tapay. Agsarita tanto, maipapan iti dayta, inton madamdama. Basta, balsak dagiti lalaki nga agayat kanyak. Tapno mapadasan damat ti masakitan iti kasta unay. Anya ka diti gagaram, Brian? Apay nga imay ka diti banahan. Ezra, amok tinagdala nam itinagan ni Ayat. Gapo kan ni Jan a best friend ko. Ngam kayat ko nga ibaga, tipod no amarikiriknak. Brian, Kinapudno na. Idi pailaran nga agayatakan ka. anya? Day tatipod no. Ngam nagpabusuyak laeng. Gaputan nakisarita kanyak ni Jan. Ngam sayang. Tapi nasakitan na kalagayan. Talaga ka di nga ay ayatan nak, Brian? Ezra, no ikanak iti gundaway amang ipanagnak. Anapun mo kang nadarisay ti panagayat ko kan ka. Saan kunto nga aramidan, tikas iti inaramid ti sigod anobyom. Amirisak pa'y teriknak, Brian. Nangrunak at nasakitanak iti husto. Maawatak ti marikiriknam. Kat di ka madanagan.
nakasagana nga aguray. Tata Lito, adto ti juice. Uminom kayo kabayatan ti panagsarsarita tayo. Agyaman nak, iha. Anya ka di tinapatid nga ibagayo. Apay nga imay kayo dito balay. Naibaga ngamin kanyag ti anak ko, nga agayat unay ka. Wan, tata. Nagdaton kanyak ni Brian. Ngam, saan ko pa'y asinungbatan? Iha, kaya't ko lang nga ibagakin ka. Nga awan rumbang apagdanagam. No ti anak ko ti pakayan ayatam. Isuasapay la ko ma. Tadi mo ikan iti pagsakitan tinakag na. Saan ko pa nga inaklon ti idat-daton na nga ayat? Ngam, dubilang man. Saan kong tupulos a pasakitan tinakam na? Gapo taamok adinak to pasakitan. Akas iti inaramit ti best friend na, tata. Gusto ka, iha. Sige nga, Rod, agpakadakon. Kaya't agyaman ak iti oras mo anak isarsarita kanyak. Awan anyaman na, Sir Lito. Sorry laangan ni Brian. Gapo ta iso ti umuna a pagibalsak. Gapo iti sakit tinakam ko kan ni John. Adaak manan, Ezra. Umay ko manan idarirag. Tinapod mo apanagayat ko kan ka. Brian? Sapay la ko ma. Tadamot namnamakin ka. Agyaman na tanakauray ka, Brian. Iso nga aklo na kuhan ti panagayat mo. Ay ayatan ka man. Kat sapay la ko ma. Tadinak tawat pasakitan. Namnamaam dayta. Ikarik, as ikan tulaang ti babae nga ipatag ko iti agnanayon. Kasta akmat, Brian. Ikarik, asiksikan tulaang ti ayatak iti napod mo. Kat jak to dadaulan dayta, akari. Ay, nakaragrag sa kakunay, Ezra. Jak mo't mailadawan ti marikriknak ita akin naragsak, Brian. Kablaawan ka, iha. Agayan ayat kayo gayaman kin ni Brian. Kamaudyanan na, nakalipat kamatlaangan, babaan kan ko na. Wen, mama. Nakaragrag sakak unay. Gaputa babaan kan ni Brian. Maibalas ko ti inaramid kanyak ni John. Anya, pangaasim ko maiha. Di mo aramidan ti kasta. Saan ani Brian tinagbasol kan ka? Isu nga awan nga ron ti rason tapno pasakitam. Mariknak anapudno ti panagayat na kan ka. Lipatom kuman tinapalabas. Saan, mama? Ibalas ko ti panakapasakit ko. Kat ni Brian ti umuna apagibalsak. Pangaasim ko maiha. Agpanunot ka na impag. Awan maited na anasaya at ti kasta kapanunutam. Basta, mama. Aramidak ti kastoy. Kat saan dak amalabdan. No kasta, inaklon mo ti panagayat ni Brian, friend? When? Vina? Maragsakan akparakan ka. Amok nga agbalin ka anaragsak. Gapot ang mamatiak, anapod no ti panagayat ni Brian kan ka. Saan apulos amaragsakan, Vina? Gaputapasik agura kan sakit tinakam ti marikrik na. Di mo ko naan apatuluyan ti panagibalis mo. When, Vina? Babaan ka ni Brian, balsak ni John. Ipariknak ka ni Brian ti saong anariknak. Pangasim ko, ma friend. Agpanunot ka. Awan basol ni Brian kan ka. Awan makalapad kanyak, Vina.
Aramidak daytoy. Tapno marik nadamat tisaan. Ala, saan ta napagsaritaan dayta? Ituloy takid din ti agtrabaho. Tama nga nung maong tanta kan ni boss. Apay pinayaban nak dito'y balayo ita, Isra. Adda ka di parikot. Nasaya ta may kaadagos, Brian. Husto ka. Adda parikot. Lading itak. Ngam masapol alipatan akon. Oh. Saan kan akayat? Saan ka nga ay ayatan? Anya, pangasim kumamot, Isra. Di na kumamot trabakan iti kasta. Masaksakita na iti kasta nga ibagbagam. Sa anak amang rabrabak laang, Brian. Aglinipatan, gaputa saan kang na ay ayatan. Sapay lakom, tadi na kon riribukan. Jack mo, noon niya tinagbasulakan ka, Isra. Kat Jack pulos impagaropa. Aramid mo kanyak tigastoy. Ngamawanan mabalin ko, no di na kon kayat. Kat sapay lang kuma. Tagbalin kan to anaragsak, iti kastoy nga inaramid mo. Daytoy lang ti may baga ka, Isra. Saan asyak tinang pasakitkan ka? Isu asapay lang kuma. Tas anak lang ang pinagayayaman. Sige. Agawid ako na. Pasensya kan, Brian. Ngam sikat aglak am iti inaramid kanyak ni Jan, a best friend mo. Ezra, iha. Apayakas dya iti inaramid mo ken ni Brian. Masya unay kan kuana. Kaputan na liday unay. Nasakitan iti kasta unay. Naragsakak, mama. Gaputan na ibalos ko kan kuana ti saam anarik mo. Gapu iti panang pasakit kanyak dayjay adyan. Diyak kanunungan ti kasjay nga inaramid mo. Saan anasaya at ti agibalas, iha. Kan maysa, awan basol ni Brian kan ka. Inayat na ka itinapod no. Di mo ka dinarit na dayta? Awan bibiyang ko, mama. Tinapatag kanya, kat nakabalasa. Nakulaapanan ti panunod mo. Sapay la ko mga rod, tawan to ti pagbabawyam iti kastoy nga inaramid mo. Awan to apulos, mama. Naragsakak, gapo iti kasjay nga inaramid ko. Anya? Inaramid mo latagayam tinang pasakit ka ni Brian? Wan bina, kat nakaragragsakak ita. Sigurado ka? Naragsak ka nga oray adda na pasaktam? Saan mo ka di at talaga nga inayat ni Brian? Saan, Bina? Inaramat ko lang tapno makabalsak. Ay, ngala. Ituloy tan timangan tani. Lumami isamot tan dagiti taraon ta. Naimbag tanadanon ka, iha. Ay, makatawanan tinapalabas. Nakaumayak. Tanda na patag ngay magakan ka. Anya ka di tigagarayo, sir? Umay ko ibaga. Nga awanan ni Brian nga anak ko. Pimusayan. Anya? Kasano ana pasamak dayta? Sir Lito? Sipod winaswas mo ti relasyon nyo.
Pinaybayan na ti bagina. Aging ga anak kaala itinadagsen na sakit na. Nga isut ga po, ti ipupusay na. Anya. Jack impagarob. Akas tinagbanagan ni Brian. Saan? Itala ama amiris ko tibidot. Ana aramid ko. Aday tati anak ko. Balasan ko. Matmata mo na naimbag. Gaputa da ito inti maudiapan nakakita tayo kankuana. Saan tayo na makita pa iti kaanuman? Brian. Pakawanan na ko. Diyak impagarupa kastoy ti pagbanagan ti amin. Pakawanan na. Gaputa nagsagaba ka. Sikat tinangidasalak iti kurang kan sakit tinagam ko iti kayam mo. Ngamjak mat kaya't amatay ka. Pakawanan na kapo iti naramin ko. Balasan ko. Amo ka napakawan na kan ti anak ko. Gaputa amo ka. No kasano ti kinapuno ti panagayat na kan ka. Inayat na ka itinapuno ti anak ko. Pakawanan na, Brian. Itala anarik na ti kinapatag mo. Umaikan, friend. Agawitan. Datalaangan tinabati dito. Nagawid amin ng dagiti nakipamunpon. Dito'y tapaylaan, friend. Kaya't ko pa'y abantayan titanang dito, Brian. Kasladyak maklon ti pupusay na. Gaputa siyak ti makagapo. No apay ang nagbanag akastoy ti amin. Makon-konsensya ak. Tsaka mo. No kasano amalipatak daytoy apasama. Patsyak anapakawan na ka ni Brian. Sa linungan ti ayan na ita. Apay adi ka pa'y lamapan maturog, Ezra iha. Adala mong terapi. Bye-bye andak pa lang dito ay, Mama. Kaya't ko ti agpanunod. Amok no anya ti pampanunutam. Ngampang nga asim iha. Saan mo kumaunay asidaran ti bagi? Nagbabawyamon ti naramid mo. Manglipat kan, kat mangrugi ka manan. Sa di naman ti ayan ita ni Brian, patsyak anapakawan na kan. Jack maliklikan a panunutan dagiti pasawa, Mama. Ang pilitak ti manglipat. Kat inak tumanin agkid daw iti pamakawan ka ni Sarlito. Gapo iti kasjay anapasamak. Ala, no day tati pakalaganan tirik naam. Mapankantulat ta, iha. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, balasan ko. Sir Lito, kaya't kumanan ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti napasamak iti anak yun. Aging gangamin ita. Kat makon-konsensya gapo iti kasjay napasamak. Kas nakunak idin balasan ko. Napakawan kan. Manglipat kakit din. Mangrugi ka manen. Kat pagadalam ko man ti kasjay napasamak.
kat saan mo to kuman nga ulitan, ti agibales. Uwan, sir. Karik. Saan ko nga ulitan ti kasjay nga inaramid ko? Agyaman ako na kada kayo. Ita, ininot ang mailiwliwag ko ti kasjay anapasamak, Mr. Lonely. Kat nagbalin nga adal kanyak, asaan anasayaat ti agibales. Kat babaan ititulong dagiti mangipatpatag kanyak, ininot ang makaliplipatag. Kat nagbalbaliwak metten. Kastan, katagyaman ak. Tuy pagayam mo, Ezra. Ezra pagayam ko, pudno, asaan anasaya at ti agibales. Ang amala, tinapatag itaket na amiris mon tinagbidutam, ket nagbabawyam. Mangrugi ka manen, ket aramidam ti pagsayaatam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingay di tinagan nga Ezra, adi na kaya't apadakama ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiag ita ket impatulod. Ni pagayam Alex manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Addaanak itinasingpet kan napintas nga asawa. Ngem no apay anaaramid ko tinagbasol ken kuana. Bueno papagayam, hintay denggen ti pakasaritaan ni Alex. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Saan ka kaya magagara na madaan tamatin iti anak? Sa nga pulo at awantan nga agdandan na kasagasawa. Hanggang maging gaita, kat di tamatan maadaan iti anak. Uray kayat ko lakay, no talagang awan pa'y. Anya nga iti maaramidak. Urayin ta no talaga apara kadata, iparabor ti apo dayta. Di mo mo't kaya't nagpa-check up, tabarang maadaan ta kuman. Kasanungay no siyak ti adaan problema. Amangan no isukat nakto. Iso anasay-saya at nga orayan talangan. Ay, ala, maturog takit yan. Tamasapa ak nga aglukat iti istorinton bigat. Kan oray si ka, masapa ka mat-amapan at trabaho. Kumusta gan, Tistor? Ado pa di mo't ladag iti gumatgatang? Wala ngay, planok nga rod anayunan tilako. Kayat ko taaglako iti lamas. Karne, kanat natang ditasango matlaang ti istor. Ay, mayata bakit? Ala, asikaswam nga rod, no niya tinaskan nga asikaswam. Iaramidan kanto iti pagyanan ti daddu maalakom. Pare, nakaturog ang dagiti kakadwata. Ape adi ka pala maturog. Ay, saan na ka makaturog, pare? Anyayati kang panunutem. Ada ka di parikot mo. Awan. Pampanunutok lang ti kasasad mi nga gasawa. Awan mo't problema iti panagdan nami. Ang maging gaita, kat awan pa mo't anak mi. Hina, pare. Ubing ka pa ay. Dumtan tulat taday ta. Kasano nga rodan, lusan kami amadan iti anak. Ay, agpakonsulta kayo ay iti doktor. Dahita nga ti problema. Sana kaya't ni bakit tamabutang ka no. Amangan ka no maamuak nga isukat da deprensya na kat isukat ko. Iti nga minside mi. Awan puli mi. Awan no lahi mi alupas. Idin po ta kada bakit kat adaan ti na alupas. Kabsat mismo ti inana. Kat kasanon, no isu ti adda deprensya na. Anyat aramidam. Saan ko ba't nga isukat ni bakat ko, ha?
Ay ayat at asawa, pare. Oh, lakay. Nasaya at tanasapa ka itaasing mangpat. Mana, sumrag ka pa, taday baga. Anya data bakit? Rugyamon ang aramiden ti pagtagilakwak kadagiti karne. Lamas kanat natang. Tapno marugyak mo ti aglako. Una, agam saan ka na ta marigatan? Ada istora bang bantayan? Uwe ado ti gumata. Amumot a Sabado kan Domingo lang ti kadak dito'y balay. Napanunot kunday talakay. Di ka madanagan. Tanukas pangarigan adun ton ti aggatang. Mga laak to iti kadwak ng agbantay. Bala, sigat ima ka mo bakit? Alang arot tarugya akong nga aramidan ti pagtagilakwan. Adura. Ay nalakay, nakayayat ti aglako. Napig sa ti talipapan, ado ti gumatan. Kasanong harutan bakit? Pangalam nga iti kadwang maglako ita. Nakasaukon ni nanang ko. Nagpabiro kak ijay baryumi. Ado ti awan ng trabaho ijay. Ket no makabirok, mangipaw itak to iti pamasahin na. Tapno makabiyahe ad Agos. Nasayat ng mga alaka iti katulungan. Tapno saan ka amarigatan. Adamot bakante a kwarto dita. Isun at ipagyanan na. Siyak ni manang mo Adora. Kan isumat ni asawa. Iso ni manong mo Alex. Dua kami lang dito'y balay. Ngam kanayon asyak lang ti makadwam. Ngamin adda trabaho ni manong mo iti weekdays. Bale Sabado kan Domingo lang ti kaadda na dito'y balay. Di may bagak, kat ag tinulong kayo ka ni manang mo iti trabaho dito'y balay. Kastamutan iti pagtagilakwa na bambantayan na. Ti tali pa ba kunak manlangin? Awan problema di tama, no? Saan da ka problema? Tanairwama ko na iti trabaho. Amo kung ti aramida. Uray saan da nga ibaon. Amok ti agaraw. Day taman ti kayat ko. Di ka madanagan. No nagagat ka lakit di, nayunak to ti sweldong. Ad-addan nga agagatak mo kasta, manang. Sige, tulungan ni manang mo nga gidasar ta mga tayon. Iti kasta, makainanakan. Nabigat kanton nga agruging agtrabaho. Tamo ka na bandog ka iti biyahe. Well, mano. Hello, bakit? Nakawag ka? Apay? Wala kay. Ipalagip ko lang ti atendaran ta akasarti kasinsin mo. Ang mga numalipatang, indon Sabado day tiyan. Iso nga agawit kanto iti Biyernes. Ay, impagtayin palagip mo bakit? Ay, nalipatak kat kuman. Amok at amalipatang, iso nga rod ni inawagan ka. Ay, kumusta iti kadwam dita bakit? Nagagat ka di matlaang? Kan amuna ka di aramiden na? Wala kay. Amuna. Nagagat. Uray saan ko nga ibaon. Iso ti para luto iti kanan mi. Kan para inaw. Uray saan ko nga ibaon. Sige la kaya. Tani. Adda pa'y gumatang. Bye. Bye, bakit? Lakmay, bumangon kan ata ni Aldawan. Amangan no saan ta maabutan ti kasarti kasinsin mo no agbayag-bayag ka. Maditirik na bakit? Naglamin na, nasakit ti ulo ko. Dapadapan ka man. Ala, nagbara ka man ngagpaiso. Kasano da ito yan? Uray si kalatan ti mapan. Iba nga malang kaninsan nga guri-gurak. Yan, idanon mo tinabara akablaho ko. Ngam kasanukan ngay lakay. Awan mga sikasukan ka no panawan ka. Sigurado abigat ton no makaawid ha. At amat ni Maylin. Isun ti agluto iti kanag. Kabalak na iti bakit. Kababayin ka ni insan. No, santa nga umatindara. Ala, si kangarod ti makaambo lakay. Mangan ka kan agtumar ka iti agas. Ala, tasakbay nga agrubuan at bilinak ni Maylin nga isupay laang ti makaamo dito'y balay. Kan isupay laang ti mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko. Adto yun ti kanan kan tumarang manong. Inyot kundi ti kwarto yun. Tapos saan kan arumuar. Agamanak.
Idi sumlatan di talamiseta. Siyak tulatan ti makan mo. Wayan, Manong. Sige, Manong. Agsubli ako ni store. Taamangan mo at dagumatang. Mabit lang. Awan ka di boyfriend mo. Ngayon ba ti medyo lugar yun? Awan, Manong. Apay ka di. Ako awan. Nadamag ko lang. O sige. Rumor ka nga rodan. Manong, kumusta ti Riknam? Atuin ti kanam. Malamlamin na kading. Ay, mabiit lang, Manong. Dubyak ti ulas mo. Sige man nga rodading ko. Malammin na ka. Aday ta. Kasano da ituhin, Manong? Anyang ay karamidag. O sige, arakupan ka langan. Aday ta, inarakop ka. Tapno bumara ti bagim. Pare, nasayata nakasublikan. Ngam nasaysayaat kuma, no naging nanakapay. Karkaroon nagsakitak na dakin di balay, pare. Sige, pare. Panawan ka pa dito, Taituloy ko ter aramidag. Nasaysayaat na dito yak pelang. Diyak ka mo ti aramidag. Kasla diyak kaya tang gagawid. Makonkonsin siya tunggal makitak ti asawa ka. Dahil dyan ito matamaylin. Kinuna na pa'y akras na ka na. Apay mo't ngamin nga inarakop na. Manong, naimbag na nag-awit ka. Kaya't ka kumakasarita. Amok alikliklikan na. Manipod ada na pasama ka data. Pakawanan na ko Maylin. Ang nailaw anak lang. Amumot nga dasawag. Kat makunkonsin siya kit inaramid ko. Sana rumbang nga inaramid taday. Maawatan ka, Manong. Mabalin ko mo't kumalipatan tinapasama ka data. Tamabainak ka ni Manang Adora. Ngam ti problema kita kat masikbungak. Anya? Awan. Anya ti aramida kita. Kagura naklaki ti dagiti dadakkel ko no agawid ka masikog. Ang mga nulaksiden dakpay kitin nga anak. Di ka madanagan. Tulungan ka. Saan ka baybayan? Ket sapay la ko mata manugot ka iti singasing ko. Daytoyan ti amok akasayatan na solusyon. Kasayatan para kada kayo. Anya dayta? Paano? Sakbay amadlaw ti sikog mo. Agpakada ka ni ti asawak. Ibagam nga gawid ka. Bueno, makaamukan iti rason mo. No sa dino ti papanam. Siyak ti makaamoy ti paginam. Aging nga agpasngay ka. Inton makapasngay ka. Alaag ti ubing. Ket ni Adora ti agbalingay nana. Tulungan ka nga agabrod. Inton makaabrod ka. Di tanto umutin ang mapukaw ti komunikasyon ta. Pangasim. Tauman lugot ka. Saan ka makaturturog? Gapoy ti dayto ang naramid ko. Ket ulit at ti dumawat iti pamakawan mo. Tangayawanan ni Maylin. Arad kaduan bakit? Kasawak ni tatang nga isupay ti kaduan. Total, awan mo't araramidan na. Kayan tapno maliklikan ti kanayon na panaginom na. Kat no manugot lakit di anak ay. Apay kit di nasaan. Ay, maikawa ang agmay-may sama na nakanayon dito'y balay. Ingka katagida sa rin. Kalpasan na. Inak to man na nagtrabaho. Kaano nga rod tiyo umay ni tatang? Dagasekton, takasawak sakbay ang mapanak iti trabaho. Ibagang umay tulatan dito eh. Ang itiday tanga ubing malaki. Awan matungtungan ta mga punta. Dahil tangarot bakit? Biglaan kami ngayon bagada kanya. Kasi mo't yan naganak, tabalasan. Iso day jay, nagbirok iti mga ampun iti anak na.
Naibaga ti katrabaho kanyak. Tabarkada ka no ti kabsat na. Kasta ka di. Anya dayta. Babae, wano lalaki. Babae. Sakluto ma. Oh, ate. Nagpintas nga ubing. Kasmat lang iti kapintas mo. Bakit? Nagpintas ka nagpudaw nga ubing. Apay ang nagampon kapay lang, iti saan mo matakap-kapin ano nga ubeng. May mayat kumamot laeng, wikanak iti apawa, nagtawod kan ka. Tatang, aday bagak kada kayo. Ngin, sikreto lang dahito ya. Ha? Anya day tabaraw? Pudpud nung apo ko yung tinsangpot kong ubing. Anya? Sino ti inana? Ni Maylin. Di balasang akadwa ni bakat ija story di. Aniya? Nagturid kamiten anang loko iti asawam. Kasano numaamuan na? Agabruden ni Maylin, tatang. Iso din ang tumaamuan. Anyalakit din ni tatang. Gaputan mo na nga, dak. Pimanaw manan. Ay na, bay ang kadilatan ni tatang. Uray kat sagpaminsan laang mat nga agaliwaksay. Manong Alex, manang Adora. Ha? Ni tatang yaw. Nabartak iji istor ni Nana Midda. Ha? Ibagbaga na ijay, aputot ka nun ni Manong Alex, ti maladaga ngayon, sangpot na. Ano? Ado ka di ti tataw, ijay? Ado Nairanaan na panak gimatang. Kat nang nagkudayta ngay bagbaga na. Apay, pudno ka day, aputot mo jay maladaga ngayon, sangpot mo, Manong. At tinasayat, agawid kan, tayo naksukunan ni tatang. Nalaos tigura kanyak ni bakit ko, idinaamuan na tipudno, Mr. Lonely. Ngam nagpakumbaba aklat ta. Uray agkakasakit abalikas timang manggagakenkwana, inanusak, ket nagkidawak iti pamakawan, iti namin ano adaras. Ngam uray nugura ti pakpakita na kanyak, impatig na ti ubing. Gapo tanayat, ken nadungo kadagiti ubing. Ita, agtawanan iti pito ti anak mi. Ket makunak anapakawan na kon ti asawak. Gapo ta nagsublinti sigod, apan nakilangan na kanyak. Tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko agyaman na kitiday do apakasaritaam. Ket ti makunak, nagasat ka, tanapakawan na ka ni bakit mo. Ken ammom nga inator ti biddot mo. Tao tayo laeng amakarami iti basol. Ngam no si pupuso tayo nga kitaw iti pamakawan, awan mapanan na, no di mapakawan na tayo matlaeng, tinakabasulan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasalitaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alex, manipod Baguio City. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.